Muraho neza, nitwa Hakizimana Samson, ndi umuganga w'amaso ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Muraho neza, nitwa Denise Dusenge, ndi umuganga w'amaso ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Uyu munsi tugiye kubaganiriza amwe mu makuru y'ingenzi y'ibanze umuntu yakamiye ku buzima bw'amaso kugira ngo amufashe mu kwita ku maso yiwe. Ese wari uzi ko ijisho ari rimwe mu rugingo rw'ingenzi ku mubiri wacu? Kubera ko iyo ureba neza n'isi kubera nziza. Kureba neza ni iki? Kureba neza ni igihe ijisho ryawe riba ribona 100% ibiri hafi yawe ndetse n'ibiri kure yawe. Birashoboka cyane ko amaso yawe ashobora kuba atareba ku rugero rumwe. Ni nayo mpamvu ari byiza kwisuzumisha kugira ngo umenye uko amaso yawe abona. Ni gute wamenya ko amaso yawe areba ku rugero rungana? Ushobora gufunga ijisho ryawe ry'iburyo n'ikiganza ukabasha kureba ibintu biri kure yawe, hanyuma ugafunga n'irindi ry'ibumoso n'ikiganza ukareba ko ushobora kubona ku rugero rungana. Mu gihe usanze amaso yawe atareba ku rugero rungana, ni byiza ko ujya kwa muganga w'amaso akakurebera, kubera yuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma amaso yacu atareba ku rugero rungana. Birashoboka ko amaso yawe ashobora kutareba ku rugero rungana bitewe n'impamvu zitandukanye ziterwa n'uburwayi. Harimo ishobora gukosorwa hifashishijwe indorerwamo, harimo ishobora kuvuzwa hifashishijwe imiti, ndetse n'ishobora gukenera kubagwa. Hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko ufite ikibazo cy'amaso, birimo kuribwa amaso, kurwara umutwe, kugira isereri no kureba icyezikezi. Mu gihe cyose wibonyeho ibyo bimenyetso, wagana serivisi z'ubuvuzi bw'amaso bakagufasha. Birashoboka ko bikubaho ko amaso akurya. Rimwe na rimwe ukumva umeze nk'uwatokowe, hari n'imisonga cyangwa ufite uburyaryate. Ibi rero bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo kumagara kw'amaso, imihindagurikire y'ikirere cyangwa se harimo igisebe. Mu gihe ibyo byose bikubayeho, birabujijwe kubyiringira amaso, birabujijwe gushyiramo imiti utandikiwe na muganga cyangwa se gushyiramo imiti ya kinyarwanda, ahubwo ukagana serivisi z'ubuvuzi bw'amaso bakagufasha. Ushobora kwibaza uti ese abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara amaso kurusha abandi ni abahe? Harimo abantu bafite imyaka iri hejuru ya 40, abarwaye uburwayi butandura burimo diyabete n'umuvuduko w'amaraso, ndetse n'abakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kenshi. Birashoboka ko amaso yabangamirwa n'urumuri, cyane cyane ku bantu bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone cyangwa kompiyuta. Tugirwa inama yo kubahiriza ihame rya 20-20-20 rivuga ko mu minota 20 ukwiye gufata amasegonda 20 ukareba muri metero 20 kure ya rwa rumuri uri gukoresha rwa kompiyuta cyangwa telefone. Hari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bw'amaso ziboneka hano mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, zirimo kugusuzuma, kukwandikira imiti ndetse n'indorerwamo igihe biri ngombwa. Ukeneye ubuvuzi bwisumbuyeho, tugufasha kukohereza aho bagufasha. Hari ibintu by'ingenzi rero dukwiye kwitaho: kwisuzumisha amaso yacu kenshi. Mu gihe twisuzumishije ikibazo kikagaragara, tugakurikiza amabwiriza ya muganga nk'uko yatubwiye, gufata imiti neza cyangwa se gukoresha indorerwamo nk'uko muganga yabigusobanuriye. Uzirikana neza ko amaso ari urumuri rw'umubiri wacu, kandi iyo ubona neza isi kubera nziza. Murakoze cyane.